امروز 10 فوریه اکبرعلی ستارов رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان که یکی از اولین مؤسسان نشریه‌های دوران بعد جنگ شهروندی گفته می‌شود زادروز دارد. او 50 ساله شد. 50 ساله که بیشترش در ساحه روزنامه‌نگاری سپری شده است. وقتی که با اکبرعلی ستارov هم صحبت شدیم درباره سالهای فعالیتش در ژورنالیستیکا گفت: چرا من این کسب رو انتخاب کردم؟ اصلا اگر که درباره کسب ژورنالیستیکا باشد راستی گفتم میگم که من آرزوی شاعر شو داشتم که میخواستم شاعر شوم، لیکن اومدم که دیدم که شعرهای من به طلبات وقتی که با هم سبقان در محفل‌ها و وقت محفل‌ها خیلی زیاد بودن در دانشگاه، وقتی که دیدم که شعرهای من در دهه شاید من شاعر رقم 1 بودم، لیکن وقتی که من اومدم دیدم از هم سبقان خودم که شعرهای بسیار هم با قوت دارن و همین خاطرم من کوشش کردم که خواست دیگر گفتم که از من شاعر نمیبرد، این چیزی که از دست من نمیاد باید من نکنم. هرچند امروز هم وابسته به زادروز و دوستان و بعضی شناسا بعضی بیت‌ها و شعرها برای خودم می نویسم، فقط برای خودم در یک چاپ نکردم. مثلا از این خاطرم خیلی با ژورنالیستیک تصادفاً من در چندین گفتم صحبت‌های خودم گفتم بودم که بعد خدمتی عسکری آمده و به گروه ژورنالیستیکا از اینکه من وارد نبودم به جای هلالی ستارov من رفته شیشتم، همین خیلی آهسته آهسته با گروه ژورنالیستیکا بعداً به فاکولته ژورنالیستیکای دانشگاه لنینگراد رفتم و در اونجا 3 سال دیگه تحصیل کرده فاکولته ژورنالیستیکا رو تمام کرده آمدم. اکبر ستار برای ژورنالیستیک تاجیک دوست، برادر، همکسب و سرپرست است. اکبر ستار یکی از اون نفرانی هست که ژورنالیستیک تاجیک را اگر زنده هم نکرده باشد از محو، از نستی، از کنسل، از دیلیت احتیاط کرده بود. ستارov اکبر قربانعلیویچ 10 فوریه سال 1965 در دهه مارتپه ناحیه ایسار تولد شده است. سال 1982 مکتب میانه رقم 25 ناحیه ایسار را ختم کرده و فاکولته فیلولوژی تاجیک یونیورسیتت دولتی به نام لنین داخل شده است. از ماه ایون سال 1983 تا ماه ایول سال 1985 در صف قواهای مسلح SSSR خدمت عسکری نموده است. سال 1987 در فاکولته ژورنالیستیکای دانشگاه دولتی شهر لنینگراد تحصیل نموده سال 1990 آن را ختم نموده است. من خود را خیلی خوشبخت می حسابم که بیش از 30 سال شد با اکبر ستار سر دوستی دارم. اگر دیگرها بگم ما رشته های مستحکم محبت و دوستی داریم، ما همون دوستی ما با زنجیر و ارغمچین های همون گرسنگی سالهای استودنتی و ناداری و که با هم رو برای یک بولکه زندگی میکردیم پیوستگی ها دارد. ما با اکبر ستار در یک جا خونده بودیم در دانشگاه سنت پتربورگ که اینا همه میدونن و ما در اونجا شبها کار میکردیم تا صبح. ما در سوم قسمت کار میکردیم از ساعت 12 تا 8. از ساعت 12 تا 8 کار میکردیم. از 8 اومده درسای اونجا دیرتر سر میشدن، 10:45 سر میشدن تا ساعت 9-10 خواب میکردیم. بعد باز درس میرفتیم تا ساعت 3 میخوندیم و از ساعت 3 تا شب در بیبلیوتک سالتیکو شترین سنت پتربورگ میرفتیم و درس‌ها آمادگی میگرفتیم. یعنی که ما بسیار پیوستگی ها داریم. از ماه اوگوست سال 1990 تا ماه نوامبر سال 1990 مخبر مخصوصی روزنامه تاجیکستان شوروی. از ماه نوامبر سال 1990 تا ماه نوامبر سال 1994 مدیر شعبه سیاست، حیات بین المللی و حقوق روزنامه صدای مردم. از 18 نوامبر سال 1994 تا امروز دیرکتور گنرالی جمعیت دارای محصولاتش محدود چرخ گردون می باشد. شیر می آید برون از کو بری کوکن، رزق خود صاحب هنر از سنگ پیدا میکند. یک صاحب هنر است
از ماه ایول سال 2006 به رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان انتخاب گردیده است. ماه اکتبر سال 2011 بار دوم به حیث رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان انتخاب گردیده است. акбари саттор ҳамеша дар кадом ҳолат ки набошад журналист мемонад. хоҳ раиси иттифоқи журналистҳо аст, хоҳ роҳбари гурӯҳи расонаҳо аст ва метавонад дар рушди журналистикии тоҷик саҳми аз ин ҳам бузургтар гузарад. عضو کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان، عضو شورای ملی مقاومت ضد کروپسیای جمهوری تاجیکستان، عضو هیئت تحریریه 14 مجله، روزنامه، قاموس و نشریه ها می باشد. در زیاده از 30 دولت خارجی از جمله امریکا، شویتساریا، ژاپنیا، ترکیه، خیتای، آلمان، австрия، миср، аморати араб، қатар، эрон будааст. журналистикаро агар ба қисматҳо тақсим кунем, яъне гузаштаву замони шӯравиву замони соҳиби истиқлолӣ, акбаралӣ саттор тавонист ки дар давраи соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон барои пойдорӣ ва суботи ҷомеаи журналистика хизмати арзанда кардааст. акбари саттор нахустин шуд ки тасмим гирифт ки газетаи дайҷест прессро таъсис медиҳад ва муваффақ ҳам шуд. то ҷои ман хабар дорам, он замон миллати мо албатта миллати мехондагӣ буд. теъдоди газетаи дайҷест пресс аз 200 000 агар хато накунам бештар шуда буд ва сипас дар соли 1996 боз ҳам акбари саттор тасмим гирифт ки ҳафтаномаи чархи гардунро таъсис бидиҳад. гузориш, очерк, мусоҳибаҳо ва навеллаҳояш дар 18 маҷалла ва рӯзномаи ҷумҳурӣ ва дар 7 нашрияи хориҷӣ бо забонҳои англисӣ, русӣ, қазоқӣ, олмонӣ, чинӣ нашр шудаанд. яке аз хислатҳое ки дар ин 14-15 соли охир ман дар ин инсон дидам ё шинохтам, ин ҳамин дасти сахӣ доштани ин шахс аст. инчунин муҳаммад ғоиб, сармуҳаррири рӯзномаи ҷумҳурият, аз саховатпешагии акбари саттор ёдовар шуда гуфт: шояд ҳамин хислатҳо буд ки тамоми соҳибқаламон акбари сатторро раис интихоб карданд. раиси иттифоқи журналистон ки ин бисёр вазифаи ҷамъиятӣ ҳам бошад, бисёр мартабаи баланд аст. инҷа эътироф аст, эҳтиром аст ва ӯро гӯш кардан аст. пушаймонӣ дар ягон касб дигар суди надорад. шояд рӯзҳое буд, рӯзҳое мешавад ки одамро афтода мешавад. касе ки набошад дар кадом касбе ки набошад, вақте ки дар як соҳа кор мекунад, ҳам вақт мебинем ки корманди соҳаи бонк ё дигар чӣ, шояд мегуфтед ки ҳар кас ҳам дар андешаш меояд ки шояд ман агар корманди бонк мешудам, зиндагии ман дигар хеле тар мешуд. Масалан ман фикр намекардам ки ман пушаймон шуда бошам. пушаймон шудагӣ нестам, барое ки аз рӯи ҳамон тарзи ҳатто либоспӯшии манам ки баъзе вақт аз ҷониби баъзе дӯстонам танқид мешавад ки бисёрам озодона мегардам, яъне ки ҳам ботини мада ҳамон чиз будааст. журналистҳо аслан дар ҳама ҷо ҳам бо либос, ҳам тарзи гуфтор, ҳам тарзи рафтор фарқ карда меистанд. ман дар бисёр давлатҳои хориҷа будам, мебинам ки ҳамсабакони мо, ҳамтоҳои мо тавре ки имрӯз мегӯянд, қариб як хел рафтор мекунанд. аз ҳамон хӯрокхӯришон сар карда то тарзи либоспӯшишон. ман фикр намекунам ки бояд воқеъбин буд. агар ман пушаймонам шуда бошам, дигар илоҷ надорам ки баргашта наметавонам ки аз сари нав ҷавон шавам ё кӯдак шавам ки касба ман иваз кардам. ба ҳамин хотира ман фикр мекунам ки пушаймон нашудам ягон вақт. имрӯз азбаски мо дар арафаи 5-умин солгарди чунин як шахсияти арзанда барои ҷомеаи тоҷикистон акбаралӣ ки хизмат кардааст қарор дорем, шахсан аз номи худам ҳамчун як дӯст бародар мехостам табрикаш бигӯм ва тамоми хушбахтиҳои зиндагиро ба акбаралӣ таманно дорам ва худо кунад ки дар чорчӯбаи қонунҳои амалкунанда қалами тезашон барои пешбурду ҳаёти солими ҷомеаи тоҷикистон хизмат карда бошанд. умри дароз, тани сеҳат хоҳонам ба акбаралӣ.
месазад ки зодрӯзи Акбари Саттарро на танҳо ба пайвандони хонадони ӯ, ба дӯстони ӯ ва ё журналистони тоҷик ки ба 8 миллион табааи Тоҷикистон ҳам табрик гуфт. Зодрӯзи чунин мардон муборак бошад ва ба пиндори ман маҳз ҳамин гуна мардони муваффақ ҳастанд ки ҷамъияти мо имрӯз рӯз ба рӯз пештар меравад. Акбар муборак бошад.